Siz muhiyat tındаңыз. Просто внимательно слушайте. Doctor, I have a memory problem. How long have you had these issues? What issues? Диктор әр сөйлемді жеке айтып отырады, ал сіз оны қайталайсыз. Диктор произносит каждое предложение, а вы повторяете за ним. Doctor, I have a memory problem. How long have you had these issues? What issues? Мәтінді өзіңіз дауыстап оқып көріңіз. Попробуйте прочитать диалог вслух самостоятельно.